Boleh, tak apa-apa. Selamat datang kepada Ibu Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama rombongan di Jemaat Gemis Yerusalem Enemawira. Ibu Penjabat Bupati dan rombongan berkenan diterima secara adat. Susenong malambe tong-tongang labu. Dalos tigang gonar watang saluang lahi walabung manira dapihingan. Sahala kay tempone may elota karisane natuhu kere surorong supilake gahago. Ku suara sa iniya mo berae. Salamat na sa hampi suku datang bengketang beo urin pulaeng mamenongkan. Bebe makakila balane mangarini. Mana tabok tembon nane salam kawan wane mana somahe sunaung maluas te supare de mararendi uaring wene dangen ke talai dangen kurengkang tai rengkang dangen ke suanala buata iseseba Yerusalem suantana ene mawira irwata maniraja denggona manangkoda gading itu gading sahode